جبرنا مزانو زاروك دما خوش به هوان ده هون چاوان ام هیوی دیکن که هون باش بن وک هون جزان که هر هفته دست بیک ام به باش بونه چت کن برنامه خو بده کن نسا چما جبر کو حتی کو ام باش نبن تندرستی اما باش نبه ام نکارن به تندرستی بفکرن اره جباوی که ام چاوانن باشه باشن از جی باشم هوالی ما جی باشن ام به هیوی دانه بله که ام باش بن که ام آماده بن ام دست به مجال خو بکن اره چما جبر کو ام دخوازن دم خوب چک وسا تیرو تجه ام در باس بکن هر هفته حوالی بیجی زانن گلک پرسین مهنه هر پرس چه آواده کر؟ پرسکی دی پرسه گیدن نفسا برسی و خو ام دبینن لی برسی متیرنا که هر تم پرسه گیدن جی آواده که و هفته جی که حوالی مجوره بیراوان هفته بری جی منی خش کربو دست بیکا برواتی بچرنگی بو نفسا ده همان دمده چه آوای دیجیان تکیلی بچرنگی بو اما بچک نیقاش کربو و هفته جی هر هفته جبر که مگود پرسه مد گلک زیده دبم هوانلو alabên yekem keşfên a yekem dema mirovatî hîn û dest pê kirin çawa bû gelo çawa mînak mesela ez bêjim ku mirovên zanist ku anha em bêjin ku cîwan heye wek laboratuvar heye li vir keşfê dikin diceribînin newsa mirovên berê tiştek wisa tu nebû em bêjin alavên bi vî rengî tu nebû gelo wê demê ceribandin bi çi rengî bû Alav çava derketin holê kerem ke hîvan. Mesela mamoste berejî vazoya wan wekî vazo tiştê avê tê dixistin tê Çawa wiha em qala destpêka mirovatî yekem dikin ha. Mesela wekî çîk e ewil xwestin ku avê bibin vê terê û vê derê bela ku her dem ji bo avê diçû ji ciyekî dî ciyekî dî û îde ev her dem pir mirov mexavim dimirin lê îde ji bîrê çarekî dîtin gotin em ê wekî çîk wekî tiştekî avê em termosa bikartînin ya wekî wana xwestin ew ji pela çêkin lê pet di lopa derbas dikir dawî çûn ji kîlê dîtin wa çêkirin û dîtin ku mirov şilîke deyna te ber rojê ew dikane bibe şeklekî xweşik İja destpêkirine viya çêkirine. Tu qala ew kê dikî destpêk ka em tiştê wisa têda xwarin û vexwarin û em bêjin wek tas her wekî din cara yekem bi çi rengî destpêk kiriye. Belê ev jî rast e mirovatî her tim bi nav tevgerekî de bûne newsa her tim koç kirine çima koç kirine ji ber ku xwestine debara xwe xwarin û vexwarin destpêk bi vî rengî bû. Lê çawa çêbû ev pêvajo? Alavên yekem çi bû? Mamoste alavekî yekem mamoste li gorê min ê nêçiriyê bû mamoste diçûn wisa kevra wisa tîj dikirin mamoste ji bona nêçiriyê mamoste. Ev kevirê çawa wisa keşif kirin? Mamoste Çima tiştek dinîne û kevir mînak? mamoste ji bona ku dîtine kevir naşke zûzû ji bona wê mamoste. Kevirê ku dişkên dinêrin ku pir wisa tu ji tiştan kare wisa jêke. Ev gelo ji bo çi bikaranîne? Mesela ji bo nêçîrî dikanin bikarbînin. Sa goşt. Wexta ku mirov ajalekî çîk dike dikuje ev ajal hê tomarî ye pir mezin e mesela tu gere ewil wî çîk derva wî pûrtê wan tiştê wan tu gere ewil derxî ku tu wiya bixî tu nikayê tema goştê bikirî û mesela wana jî ji bo em dibînin ji bo carcana cila bikar dihanîtin ser fotoğrafa ev jî mesela wan kevira jê dikirin wî pûrtera dikirin û ji wî ji xwe re cil çêdikirin û goştê wî jî jêdikirin ji xwe re xwan çêdikirin bera ku dikarin weqa mezin yek mirov bixî devê xwe biçûk biçûk jêdikirin herkes parîkî dikir. Em bêjin ku mînak anha kêre ku em bikartînin. Gelek de pêvajo qonaxala derbas bê nefsa wexta mirov difikire destpêk tişt ku wek kêrê mirov bikar daniya kevir bû. Ji ber ku dîtine ku kevir wexta tê şikestin gelek tu ji ev jî li gor wê ew kirine bi rengekî gotinê ku em karin vîya neçîrê bikin. Belê ji birî nêçîrvaniyê ji bo çi bikarhanîne?
ماموسه مینک جبو آجالا کشتن ماموسه جبلیوی جخوا گوت جبیلوی گلو دبه کو جبو پاراستنه کی به اری مثلا مرف دکنه بپالیزه مثلا آجالی bir çakı pır mezun buna dibe و مروف گره هردم پر به تدبیره به بلاکو وی پیواجوی گره چیک بکن یعنی خو بگرن اندره تشته باش و گره ساغلم به گره باش به و مثلا بوان کفره دکنه آجالا بکوژن خو بپاریزن نفسا دست که امکارم بجو که هوانو تشت به پیدوی درد که و نفسا اری پیدوی ama به tişteki çey ne be emkarın tiştek bu afırının نو نه merak tişteki başa ne başa hevano پر باشه çima başa ماموسه جبو نکو تو مرق کی پرسه کی درتی توی پرسه چی کی پرسه کی دن درتی ومثلا ما ام دكان تشكي ومثلا تشكي كشفتك اول مرف جرى بيرسكي يعني مراكي آواده بك مثلا ام شمال عرض رونن ده ام سر تشتكي رونان مثلا تشكي راحت دبكو مثلا بيرستك مراكتك وداوي مرف رادبه ويا تشدك مثلا مرف نکره رابه و تشکی نو آوا بکه مرف گره مراق بکه و مثلا بکی دکانن بیشن مرف نچری کرنه تشتا خو پاریس تنه و جبوان کشفه آشامه ویج یعنی مثلا اول گره مرف پرسی کی ببینه سعی پرسی مرف گره پر فکر ببینه کو مرف چاوا دکانن چیک بکه و मेरे की को नोबल गतिया गोती है कि Linus Paul تناوي गोती है कि çıka fikri ve hebe dikane keşfi ve baka baş bibin belki merif per fikri ma hebe merif dikane gışa çeki ve heri baş binaqine davi merif dikane ya çeki mesela modeli ki biçuk و davi merif dikane mamuste xo hevale xo yani diyu bave xo merif dikane alikari buxaze و تشف بگیره yani مرفت کنه آلی کاری Parvekirin بده çeydi be le em anha despek Allah bu çi rengi me got despek kır nefsa me kala kevir kır nefsa آگر داوی peştire agır çey bu ev agır jî me mijaradın da jî me hevali xora parve kır bu me nikaş kır bu brüsk de xwazayê da me got mirovatî çawa pêş dike ve xwazayê çi dikin ماموسه لخوازه نچروانی Şopîne nefsa Evet. û pêştire ev şopandın birêya cerebandın çi dibe ماموسه پیش دکه و her bir şey و حتی ماموسه که دیکردن جی دبه ماموسه یعنی çi kedi kirine ve demi ماموسه وی دمه چونه ماموسه آجالا کوان بپاریزه خوارن داتنه وان و آجالا بامان سکنی ماموسه her tış çıkas usa hedi pay hevdu çebiye nefsa Evet. yani pedivi derxistiye pedivi lugor yani despek meji murov her ditina ku ambejin şoreşa ka her mezin de murovati da eku keşfe ku çebu kijabu آگر çima agır بلکو آگر هم مرفت کنه خو بپاریزه به آگر هم مرف مثلا آگر چونه بانا دیکاری بانا بیشن سرما ده مرف بانا yani yek şbu germahiye nefse bahos adım murov karaçı beje خوارن ماسه چیکرن ماموسه pejin yani bir Paris'ten mesela merv peşiya hoji dibine vakta ku merv de Paris'e uçte mesela merv hinge ve çedike vakta ku ya tu gere ager deni bini vi dumane meşinge ve jiditirsin درevin o davet kani hinge ve yan ve begi her avay da xwezayê de birêya cerebandinê dîtine ku agir çiqas bandor jiyana mirov dike û kesên zanistî lêkolî jî kirine hevano di li wir de dîtine ku tiştê xwarinê pijandî bêtir bandor mejiyê mirov dike û mejî bi vî rengî jî pêş dikeve ji bo vê şoreşekê herî mezin keşfê herî mezin a yekem jî derman deme debek agir tê hesibandin ji bo ku piştê wî mejî çiqas mezin biye ew qas lêgerîna mirov jî zêde biye û pay hevdû çi bûye Hatî heta roja me gelek anha her tişt heye em bêjin mase heye kursî heye xwarin û vexwarin heye kevçî heye tas heye
ام بي ام كارم بيجن هرتش خلاص قديا ام تشتنكو ام نو كشف بكن هنتونا يعني نو نكرم تشكي وها بيجن بلاكو إيده مروف بلاكو پر بحبارنن مروف وكي إيه بري خواتلينن پر وها ام تشكي daha çikin. O mesela ide van petrol nizam çiya velatime falan ide hediyeti kharatken. تشتكو ام كشف بكن هنا توننا Hene. هنا ميناك ام كارم بيجن ام هين لازم امجي بجربين ماموسل بجربين پیش نسبن. تکنولوژی ماموسل تكنولوجي بیجن بيشت كذا ماموسل تکنولوژی پیش تکوه و جبو جان مهری چشتی مهم تکنولوژی مینه کنم هن bilim مروی کو چشتن Zanist. زانستن دیچن عربی کو بلا بفرد چیت کن ماموسل او اویاجی ام جداجی نقاش بکن مروفين بري دسبيكي حطنا حتى أستك تشاوا مقالة چاندنی کر پشتی چاندنی مگوت ایدی دسپک بک سی چل بیس سی کسا و قبیله به هفدور جیان دکرن نفسا و پشت رو بک گون چه بون باجار چه بون هر بکیدن وصل دولت ترکتن هولی بفیرنگی گلو جیان تشتکو ام بجن خو پاراستنا جیانه هفگرتن خودی درکتن چخاز باش بو چخاز خورد بو آنها تکنولوژی پیشت که و باندور ارینی و نینی بچرنگینه انویاجی به مجاره که دنده برنامه که دنده بگرنده از بکو براستی اوجی مجاره که کوره باهوس Eji dibim. لی هوانو ادو خازم ام بریا چالاکی جی هین تش چیکن کو ام برسه خو بهتر Eriyem başta fam baştır bekir. فهم بکنم به حواله خورجی پار بکن حواله مجی کارم بی رنگی مالجی به وی چالاکی بریا با من چالاکن ام کارم وانا جور به جوری چیکن حوالو نای باته کو ام چالاکی کو لور چی دکن تقص بی رنگی ام کارن گلک تشتا چیکن لی لگور برنامه خو ام دما خوش باش بکار بینن چالاکی بچو کو کاربن حواله مجی پک بینن امی به هفدوره چیکم نفسا که حواله مجی آماده بن کرم کن هیوانو آنها لیور هین تشتنه امی لیور چی بکن دست بیک ادو خازم هون چاوی خو بگرن تمام هون چاوی خو بگرن هون تشتکی جناوی درخن هون گمان بکن گلو اف چیه هون دست خو هون تخمین بکن هون بیشن گلو اف چیه لی تقص ام چاوی خو چی ناکن Venak. ونک آماده نه؟ یاری کرم که چاوی خو بگرن نه دست خو نج بگو توی دست خو بکار بینی چاوی خو بگره تنه از لود نیرما حواله مجد لود نیرن تمام بخوز تقص گرهم ونکن بخوز کرم که تشتکی جناب و یا درخه درخه گلو چیه؟ ماموسل گوره من اف کبره ماموسل لگوری تیو کبره کاوه که؟ کبر تا چاوا زانه بکو او کبره؟ ماموسل من بلکه گرت تشتکی حشق و کبر بو ماموسل من گرت است خو ماموسل و هنگی آخه تدستی من بله من لور من زنی که ماموسل وصل آخه سوک کبری آیا ماموسل پیش ماموسل من دی هشکی ماموسل کبر درکت گلو ام ویا بدن دست هیوران جبه کو چاوه هیوران هیچی گرتیه هیوران کد دست خود درش که؟ گلو چیه؟ وکه وکه Hisi ki vaki kevre. کبره جبه کو باهوجی آنها گوت او کبره کبی دینه؟ آنها کد تشتک در خجناوه Belav be. او چیه؟ Kever. کاوه که؟ تا چاوه هیس کرد بلکی بکبر بو Belako evvel şekli bir mire çıkat. Belako kever vaha genelde vaha çıktı ben top vaki top edibin. Ya piçki şekli ki di bu. Az gotum belki tişki di be. Da istese khodam vaki bahoz go ah uçte biçuk vaki destemede dibine ser ah destemede ma mesela. her kebir ahı yeser No. Belako ahma az gotum belki giyabe dikane ve çiçek ya. Beli. Davul bir teda tuje. Tuje o Dili hişke. bir de mıravati van kebran çıkırıbın ماموسل نیچری کربون کر چه کربون Sen ماموسل çuş çekir burası. Evet. Sen ne gel bu kevret işte çuş çekir ne? Ama bindin hem ne? Ala Çavala. bindin. Mesela vaki
هستی مثل هستی هستی بکارهانینه. آجالا مرد نفسه. دکنه جبو چی هستی. دخوازایده چی دیتینه تشتین او ویرنگی هر تش بکار آنینه دخوازایده مگو چه بریا جرباندنه بجاره که ده وسن بیش حالی حاضر لورتونه بیه نفسه وقدمی آنها اره بسایه وان جم ایرو دجین بلا کنتونه یعنی بنا بگو کرتش هاتیه جرباندن مگو چه به میلیون سالا اف گردون هیه و به میلیون سالان هر تش هیدی گوهریه و لگور ویجی چو بیه جیانه که آوا بیه لی او پاراستنا و جیانه جی گله کرینگه من نیقاش کرو باید من دیسا نیقاش بکن که چاوی خوب بگرن دیسا باهاس برخه چه درخه لازم درخه او چیه باهاس ماموسه پله ماموسه پله تا چاوا هیس کرد تو زانی اف پله ماموسه پیشوک پله داره که ماموسه بله پیشوسه ماموسه حرکت که ماموسه و داره که بیه الور ماموسه ها چاوی خوبه که گرینگی اوی پله دجیان آمده چیه باهاس مروه کم اکسیژن اکسیژن هر بیجی اکسیژن جا شیناهی ماموسه بله دوستان ماموسه کرم که باهاس بیده نه هیران کاتش تشتک بکشینه بلا از دو تشکشان هیران دو تشکشان او چیه هیران وکی بنا بن. بن ام بنا اوه یکم اره جی پله پله تقص و کار چاوی خوبه کی گرینگی اوان جیان آمده چیه و دست بک گلو برواتی وانا برجبو چه بکارهانینه مثلا دست بک ای دست بک پل مثلا مروف دیکنه جبو جلی مروف بکار بینه کو جلی مروف چیک ببه مثلا پل جبو مروه یکم خانه جب تایبتی دست بک پلانجی خود پاراستن نبسا اره، ماما سه. بکارهانینه وکی جل جشتی مروف کنه و ماسه. پلاجی بخواه مثلا بره و پل لی نه وها مثلا جره باندن لی گره پر بحتر بلا کو چند پل دیکنن زراری بدن و جهريبا اره جهره بد و پلاجی دخارن مثلا في بني سبب جبو جلا بكراري گله تش بکارهانینه بله هوانو وانا kalkır براستی تایبتی جی مگود که ام وقتا تماس دکن ام چاوا تشتان فهم دکن و ده همان دمید ام چاوا کارن تشتان بجربینن لگور گمانا جی ام چاوا کارن تشتان جی ده همان دمید هم بنرخینن هم بافرین و تشتن تقص جیت جی علامه تونه مگو مثلا دستی خودن دبکو او تشت همان تشت نبه نفسه وقت تشتن کیور تشتن حشی هنه ام بیجن وقت دبکو ام بیجن وقت بند که کیه لی وقت نبن به اره ما بس ما بچك ابو هوانو دست بك ما جو تشتي مينك وقت تاس وقت تشتي كو مرو كاربه تشتان دين الناوي دست بك وچرنگ چه بو مرو بين يكن وقت كيل ديت بو نفسا كيل كشف كرن و وقت بي كيل كشف كرن ما جو چوا هين تشي كربون هيفرون كابيجه مثلا وكيفي كيل چكرن بكيلة وها وكي ترموس انه هم بكارتينن ما چكرن بي بويا تشتي جبو خارنه وها قاب وكي قابات شيكرن بله وداوي ويا بتشيك كرن يعني وها سر بر روجه بر آگره جرجانات بيناتن وداويش خورا قابي كي چه كرن وكي تباغ دكانه به پلجی بکارهانین آوی خست ناف پره نبو. اللي گربی پشت میزه کنن لازم و جبو خوارنه هین تشت به جبو کو علاوه خواه خوارنه خواه و خوارنه خواه کو کاربن گش بپارزن هین تشت پدوی هبو اجاره دناو خوزای دا جیب کرن لگری نوان چه بو مرق وان چه بو چه کرن هوالنو کیله کشف کرن پشت کیله کشف کرن چه کرن وی کیله آوه تی خستن آوه او بر تاوه دا زوها کرن و ده همان دمید چه کرن با آگر او بو وک چه بقاسی که وره که پرحشک بو و او آف تی دا دسکنیه همان وک مینا که از لوردینم گرا تی خویا کرن مخواست کو وقتا از آوه تی خبداوه کو بسکنه موسم من برطاقي كي تشكر تجي قدح چه کر من tam نقدية بله
ام ویا کارن دوی دمه وک کیل بفکرن او سه وک مینا که مخواست به حواله خورا جی پار بکن همان شکل براستی جی شکل بویرنگی جی چه کربو دوی دمه خواستن آوه تشتین خوارنا خواه بویرنگی تیخن ناوی او که و او جی هیدی پیش کت هوانو ام بیجن کو علاوه نیه کم بویرنگی لگار جرباندنه هیبران ام بنده تنه ببرن بله لگار پیدوی امروف جرباندن امروف دناو خزایده وی رنگی بنرن از کاروان همی پلجی تیخم ناوی و خوارن بفکرن کو امی خوارنی لور بپارێزن جرباندن به وی رنگی چه بو هوان لو ام بیجن علاوه ام بیجن وک تاس وک قداح ويدا بفيدنجي داس بيكر وحتى روجمهات هيبرون نحوجي تقشيك بكي بقدنيجي tam ne böyle? أبي وقت شو مثلا تأخذ شيكي؟ Vaka vakit işte sürahiye abi az khosum çekim. تأخذ تشتك بزد شيكي ويدا مجي شنو لغور بو؟ بديفي هاتي تشيكرن هبالو داس بيك مرواتي لغور بديفي أخوة بديفي مرو بتشو هبه أو تش بنرخ تبه أو تش هيدي چدبه لگرین چدبه پیشتر دکه آنها ام بیجن کو آنها وک قدح وک تاس وک بروش گلک ایدی تمام چه نبو؟ بيجي چه بو Çene böyle. اوجي مرو كارت تشتيخ نافي هوانو بفيدنجي هوانو دجيانه ده براستي مرو گلک تش كاره لگور پدوی خو لگور شرط و مرجع خو تشتان با آفرینه نفسه بهوس نفسه هیبرو نفسه هوالو بله هوالو امیرو جهاتن داویه برنامه خو ببینن خیر و خوشیده حتی هفته کی دن و Denbaş.